Katanuku, katanuku, katanuku ko ngā tihi o ngā maunga whakahi o te motu katanuku. E ka pō ki ngā whetū, e ka pō ki te marama, e ka pō ki te atao taku raukura kāriro. I te hunga o te kahurangi ka ti atu Wāhanga. Tēnei a te karere e tangi atu nei ki te manu tātāriki ki te manu tarahai. Ki te manu toparangi nana wariki kuariro nei ki te huna te moa. Tēnei a te karere e tangi atu nei ki a Kiingi Tuheitia Pootatau te wherowhero te tuawhitu. Hoi anō rā ko te hunga mate ki te hunga mate tātou, te hunga ora ki a tātou tēnā tātou. Anei a te karere e whakapāho atu nei te marae o te motu, rai Tuurangawaewae mō te tangihanga o Kiingi Tuheitia Pootatau te wherowhero te tuawhitu. E tīraha mai rā i te mahau o tō tātou whare o māhinarangi e tūnei. E rere nei ngā poroporo wā ki a ngā iwi o Waikato i tēnei wā tonu. He oi anō rā kia whakawhiti atu tātou i nā nei kia kere ama right. Kere ama i konei koe mai anō i te ata pō. Ko kōrero hoki koe ki e tahi o te hau kāinga nei. Kātahi rā te ngarohanga nui ko tēnei ne. E hoa e tāmati me pēnei pia te kōrero e tamana tau e takoto mai rā koe i te anu i te mātātau. Ka atu hio to tō kararapa i te rangi he uira he kanapu, te tohu o te ariki e au e tau kiri e. Ako a koe huriki hea e hoa i tēnei ata o tira i te roanga o tēnei rangi e mātahetahe ana hane i tēnei matihere ko mai ngonoa ki te kura kāriro. Ko ki te tātou i roto i te tāinga mai o ngā rūruhi o Waikato o tira o taunui waka i te roanga o tēnei rā me te aha i kite a rātou e kauawhi ana i a rātou katoa e tangi hotu ana hei mataho pēr ki te nui o tēnei pare kura kua tau ki runga ki a rātou o tira ki runga ki a tātou katoa. Me pono taku kōrero mai anō i te tāinga mai o tēnei karere ki au i te ata hāpara nei e horere tonu anau, kāre tonu au te whakapono koe nei te ko tō tātou Kiingi Māori tēnei tiraha nei i te mahau tā rea o tōna whare. Engari, ka hoki ake ngā whakaaro ki tōna tupuna ki a Pootatau te Kiingi tuatahi, heke iho ki aia te ariki tua whitu o te iwi Māori, koia tēnei e tiraha nei. Kei te whakaaro hia tōna o hāki, mai anō i te whakawahinga ona hei Kiingi i te tau 2010 no te matenga o tōna māma o te ariki nui te atairangi kāhu ka whakawahia ia me te ahe i tērā wā he kaihautu taraka he ringa raupā tonu ia i tērā wā. Engari, ka Aroha ke i runga i te mōhio, ko whanakea ke ia ki roto ki tōna tuakiritanga hei Kiingi me te aha i ngā tautata nei ki te tātou ko mōhio tia ia ko te Kiingi o te kotahitanga nā runga i tōna whakakotahi ia tāua i te iwi Māori, i te wā o te pō raruraru, o te pō kaikaha, i puta i aia ngā kōrero i tō waitia e ia e rā kōrero i te koroneihana tuangahuru māwaru i tūki ko nei i te rā wiki tonu nei. Te rā ko te rangi tāmiro i a tātou i te iwi Māori, kia haere ngā tahi ai tātou me te iwi Pākehā, me te kāwanatanga anō hoki ahakoa ngā raru o te wā. Tērā, kai te Aroha ke i runga i te mōhio, ahakoa ko te Kiingi Māori tēnei e takoto ana. Kei te whai whakaaro au ki tana makau, ki te makau ariki. Kei wareware tātou he tāne ia, he pāpā ia ki ana tamariki tokotoru, he koraua anō hoki no reira, tēnei te Aroha ke ki aia. E tāmati. Tēnā koe, kere ama. Kia whakawhiti atu tātou i nānei kia te o kiwa McLean. Te o kiwa, kūaroa nei koe whaiwhai ana i aia i roto i ngā tau. Ka mutu i roto i ngā tau tata nei, koe kaha tahuri atu ia ki ngā take tōranga pū. A tēnā whakamārama mai i ngā mahi o ti aia i roto i ngā tau tata nei. He tika tonu tēnā tāmati kua kaha puta mai ia ki te whakahau, ki te tohu i a tātou te iwi Māori i ngā wā o te pōkaikaha, i ngā wā o te pōraruraru anō hoki, ki te rā tātou i aia i takatūake, i ngā wā o te mateuru tāko whiore i hauai, tana kauhau, tana ki taurangi, tana tauaki kōrero i puta rā, amohia ke te ora o te iwi kia puta ai, ki tātou ki te whaiao, ki te ao mārama, nā i takatū tonu ake tātou te Māori, ki te rā whakahau a te Kiingi i mua tonu i ngā whakahau a te kāwanatanga a te Premier o mua Jacinda Ardern. Kātahi kārua i roto tonu i ngā marama tata nei kua huri haere tō tātou Kiingi ki tuakaihau ki ngā mautere o te moana nui a kiwa ki reira ki te haina tūtohinga i Wāhanga ia tātou te Māori me ngā iwi take o Poronihia e pākau ake ana ki te tiaki i ngā
tohora, me ngā pakake, me te huarangi anō hoki tāmati, me ki tahuri atu, tatu atu iho, ki tana kauhau, i tērā wiki i tana koroneihana whakamutu ngā rātana koroneihana tuangahuru māwaru, i puta tonu iaia tana whakahau, ahakoa ngā papatoi aketanga me ngā piere nuku, e whiua nei, e whiua hāretia nei, e tātou ki te iwi Māori i tēnei wā tonu nei, e te kāwanatanga haumi, i kaha tonu tana tohu, me tana aki, kia tātou te Māori, kia tonu ki tō tātou Māoritanga, kātahi, o tira, kia mahia tonu tia ngā mahi, hei paenga mō te iwi. Nā, ahakoa te mohoriri wai, me ngā taumahatanga, i pā ki tōna tinana, i roto i ngā marama, kua hori ake nei, i puta tonu te kiingi, kia ki te kanohi tia ia, e ngā iwi, Māori kātahi, te motu whānui kārua, kātoru, te ao. Nō reira, he ngaromanga nui kā tika tēnei tāmati mo te kiingi Māori, kua ngaro nei. Kāti tēnā koe e te o kiwa o tira, tēnā kūrua. Ka hoki anō tātou kia kere ama right me te o kiwa McLean āko ake nei. Hoi anō rā kia tahuri ake tātou ki e tahi kohinga mahara o Kiingi Tuheitia Pootatau te wherowhero te tuawhitu. Ka pohia ake te karere i roto i ngā tau. Te kai tō i te tini me te mano. Te kai whakaū i te mana Māori motuhake. Te kiingi o te kotahitanga. Kua riro ki te paki o matariki. Kua te kaumā waru tau ia e noho ana ki te ahurewa tapu. No te taurua mano mā ono ka matea te ariki nui te ātairangi kāhu. Hei kiingi! Ka riro ki tana tama āna mahi, hei pi kauake. He pōwhiriti, a te iwi, ki aia. O tira, kia whakarite anō. Mo te tini tangata, mo te mano tangata ka tae mai. Ki te ana au i aia e ringa raupa ana, e whakapau wera ana mo te kapahaka, tani wharau koia tētahi o ngā mema tuatahi o te rōpu kapahako tani wharau. No e nei tau nei ka pāoro tere o te kiingi, i tana hiahia kia kotahi te iwi Māori. Hei tāna i tana kauhau whakamutunga. Don't tear ourselves apart. Let's build a way of life together. We might need some super glue. Ka kore e ki te anō i āia, he oi ko tana karere, ka mautonu. Ko tahitanga o ngā moana, o tira, ko te tahitanga o te whakaaro, kai konei mātou. Our culture is what makes Aotearoa special. Our reo, our tikanga. When we travel overseas, we are respected. Haere ki o nui te pō, takoto mārire atu ki runga o taupiri kūao, rukuhia te pō, oti atu. E te iwi kei tōku taha i tēnei wā, ko te teo ngā māngai o te kiingi tanga rā korāhui papa e te kuranga tira tēnā koe. Tēnā koe tāmati. Ake ne pēr he iwi maki hoi noi honei tēnei, engari kei te pēhea te wairua o te whānau pani i tēnei wā. Ka mutu ko arua te kingi e pīkau ana i tana mate. Nāna he ahua māmā tēnei. E aha koa kua whakawhiua i roto i ngā tau, hea horere tonu tēnei te ngaromanga o te pāpā, o te koroua, o te matua keke, engari anō rā tēnei tō tātou kingi. Ana, he hanga whakaritenga mō ngā rā e tū mai nei? Kei te whakaritea kia whakaeke a tainui, kia pai e tō mātou whakatika i a mātou. Ka mutu ka tahuri atu ki te motu, ka tahuri atu ki te mana nui a kiwa, ka tahuri atu ki ngā mana nui o te ao, ka mutu ko ngā tōranga pū kei te hihia haere mai. Ana e tūwherana ngā keti, ngā ringaringa o mahinarangi ki te iti me te rahi. Ana, i roto i ngā tautata nei, kua kaha kauhau tia e tō tātou kiingi, te kaupapa o te kotahitanga. Koe rā tana waihotanga nui, mahuetanga nui ki a tātou, te ao kiko nei? Kei te kite atu, ko tahitanga i te ora, ko tahitanga anō i te mate. Ana ko ia tēnei ko te hui-huinga o tātou iwi, mai anō i te hui a tau i tēnei tau, o tira i ona te kaumā waru tau, e whakaemi me haere nei ngā tāngata, ki runga o Tuurangawaewae, ia te tau, ko te kotahitanga te aronga nui au tō tātou kingi, koe a pēr tēnei tana o hāki mahuetanga iho.
Ki o whakaro ka whakatīnanahia rānei tērā o hāki e tō tāua iwi Māori? Kua kitea ake. Kua kitea te kotahitanga o te iwi Māori. Kua kitea I te mana motuhake I te tino rangatiratanga o tēnā ki tāna, o tēnā ki tāna. Engari, aki hia ana te Māori kua whakakotahi tātou ki te aki ki te whakautu I tērā aki-akinga. Rāhui papa tēnei a te karere e mihi atu nei, ki a koe o tira ki te kingitanga tēnā koe. Tēnā hoki koe. E te iwi kia tahurien ake tātou ina nei ki ngā kaupapa hokohoko, ki ngā kōrero hokohoko, koa ke nei ka hoki mai tātou ki te kōrero I te kaupapa nui o te wā. Nau mai hoki mai e te iwi ki tā tātou whakapāhotanga o te tangihanga o Kiingi Tuheitia Pootatau te wherowhero, te tuawhitu, te mauri o te motu. Whakapāho atu nei te marae o Tuurangawaewae, I roto I ngā haora ko pahemo ake nei, ko whakaeke mai ngā iwi o te waka o tainui ki runga ki tō tātou kiingi. Kia whakawiti atu tātou ina nei kia te o kiwa McLean. Te o kiwa, kua kōrero koe ki e tahi o ngā māngai o te waka o tainui. Ka mutu tahi anō tātou ka rongo I ngā kōrero a rāhui e mea ana kua tuwhera. Ngā tatau o Tuurangawaewae Marae. Ki te marea ki ngā kaitauranga pū. No hoki, tēnā whakawhānui hi ake I ngā kōrero ko pitai te rangi nei o tira. Ko wai ka tai mai hei ngā rā e tū mai nei. Kua tino rongoa hau I te wairua kani āwhea me te wairua ruku popo I ngā niao katoa o te waka o tainui. I kōrero atua hau ki etahi o ngā māngai o mania poto I mua tonu I tō rātou whakaeketanga atu ki runga o Tuurangawaewae Marae. Me tā rātou pauri nui rawa atu ki tēnei ngaromanga. Kaua o Waikato anake o tainui waka anake engari te ao Māori whānui tonu, te motu whānui anō hoki tāmati. Hei tā tameroa o ngā timania poto, he tani whahiku roa tēnei kua tino puta mai I tōna anga I roto I wēnei tautata nei ki te whakahauia tātou kia tū Māori mai tātou kātahi o tira kia okea tonutia e tātou ngā mahinga nui I whakarere ai ho e kauheke mā hei whaka hōkaitanga mā tātou ki ana matara. I kōrero hoki mātou ki e tahi atu mema o te whānau tēnei rangi, tēnei wā tonu nei ko ngaiwi o Raukawa me mania poto e whakaeke atu nei ki runga I te marae. Kātahi kārua hei pōpō hoki kua tārewa tia te marae ki ngā iwi o te waka o tainui hei te rātapu me te rāhina rāno ka tuwhera te marae ki ngā iwi o te motu hei whakaeketanga. Hei tangi, hei mihi, hei poroporo aki mā ngā mātāwaka huri noa I te motu. Engari, I kōrero hoki mātou o te karere ki e tahi me matōranga pū no mua, ki te premia no mua ara kia Helen Clark, kia tahuria ke tātou. Just listening to his speech at the coronation in very recent days, you see that service coming through of wanting to unite, bring people together, talk things through. This is very much the tradition of the kingitanga. Mai ngā rangatira o ngā iwi o Aotearoa nei, o New Tireni nei, ta tuatu I hoki ngā rangatira o te moana nui ākiwa o Poronihia. Anō hoki, kua puta hoki, ngā whakaaro aroha, ngā muri aroha, o ngā iwi o ngā mautere o te moana nui ākiwa. I nā hoki rā e tū ana te huihuinga o ngā iwi taketake o te moana nui ākiwa rā ko te Pacific Islands Forum tērā, he kaupapa tērā I kaha ākina e te kiingi Māori e Kiingi Tuheitia I roto I ngā tau nei, no roto tonu I ngā marama nei, haere atu ai te kiingi ki roto o Hawaii, ki te whakakanohi te iwi Māori o tira I Aotearoa, ki te hui nui o Festpac ki tū ki roto o hilo o Waikiki I ngā marama kua hori ake nei. I kōrero mātou ki te pirimia o Tonga, me anei wana kōrero aroha, anei wana kupu ki tō tātou kiingi, ka ngaro nei. Earlier today, while we were in Vava, we were informed of the very sad news of the passing of the Maori King Tuheitia. And on behalf of the forum members, I would like to convey our condolences to the family and the people of New Zealand.
E hara tēnei te kaupapa e kōrero tia ana o te aroa anake i te moana nui anake engari huri noa i te ao. No ngā haora tata nei puta ai te whakahau a te tari o te kiingi o Ingarangi a Kiingi Tiare. E tuku nei i o na whakaaro aroha i ngā muri aroha ki te kiingi Māori kia Kiingi Tuheitia ki tōna whānau ki te whare kāhui ariki. No reira he mihi nui tēnā a mana ki te mana, whare kāhui ariki ki te whare kāhui ariki, kiingi ki te kiingi. No reira, e kōrero tia nui tia ana tēnei tangihanga, tēnei ngaromanga inaia tonu nei. Engari, kaore kore, ka waipuke mai te mahi a te tangata e putu ai te kōrero tike ki te kiingi Māori. Kua ngaro nei. Tēnā koe te o kiwa. Ana he rua wiki ki muri tū ai te koro nei hana tua ngahuru mā waru o te kiingi. Anei tana kauhau whakamutunga kia tahuri ake tātou. No tērā wiki tonu, a Kiingi Tuheitia Pootatau te wherowhero te tuawhitu i tuku i tana kauhau ki te motu. E karanga hi ana kia kotahi ai te iwi Māori. Let's keep pushing forward. While we are currently facing a storm, there's no need to worry. The wind in our sails is kotahitanga. And with that, we will reach our destination. The kotahitanga I'm thinking of is about a way of life. Not a committee, not a board. E whakapū mau anō i te hirangatanga o te tiriti o Waitangi. Te tiriti o Waitangi is between Māori and the Crown. Let's not change it or review it. Whakarongo mai. Are you listening, Wellington? Ka puta hoki i te tuakiritanga o te kiingi i roto i tana kauhau i etahi wā ka kōtiti i ngā kōrero ki te whakakata i te marea. I'll just divert a little bit here. What's this, Nita? You made a mistake. Let's build a way of life together. We might need some super glue. Did you see all those people here yesterday that want to live here? Ooh. Ko tāna kauhau e tino manoko hi ana e te hunga whakarongo. The key to moving forward is to trust one another and support each other. Me tāna kōrero whakamutunga ki te iwi Māori. E te iwi Māori, I believe in our kotahitanga. I hope you do too. Pai mairere. Mārena mane, te karere. E hika mā kia tahuri atu tātou nāne ki ngā pūrongo hoko tai hoa ka hoki mai anō tātou ki te kaupapa nui o te rā. Nau mai hoki mai e te iwi, welcome back to our live broadcast from Tuurangawaewae Marae here on the banks of the Waikato River for King Tuheitia Pootatau te Wherowhero te Tuawhitu's funeral. The king, who passed away yesterday afternoon, is now lying in state on the porch of his ancestral house of Mahinarangi. Iwi from across the Waikato region have been coming to pay their respects from 1 p.m. this afternoon. Our reporter Kiriama Wright has been here from the early hours of the morning. Kiriama, you have a special guest. It's over to you. Kia ora tāmati, indeed I do. I have Tukoroirangi Morgan, the chairman of Te Ara Taura, Waikato Tainui's tribal e te rangatira e tuku tēnā koe I tēnei mate kaurunga I a tātou. Kia ora tātou. When you heard about the tragic news, what was your reaction? What were the emotions that you felt? The huge loss that we had before us with the passing of the king, the fact that he provided the impetus and the spark, the courage to unite us, to call for Māori to rally together so that we might better address our issues in the face of such a adversarial anti-Māori government. And that the call to arms was a huge decision on his part. That's
that's the legacy that he will leave behind. This call for us to unite as one. Tākiri tū te kotahitanga was the call that was echoed across the country right from the start of this Pākehā New Year. What happens now in terms of the momentum of this unity movement with the passing of the King? I think there are enough of us around this country who feel aggrieved, who feel inspired by his leadership, and so the momentum will not be lost with the passing of the King. The onus is on iwi across this country to collectivise, to come together so that we can work in a much more intelligent, much more focused way to deliver better opportunities for our people, that which was promised under the Treaty of Waitangi. He mentioned in his final speech at the 18th coronation here on Tuurangawaewae just over a week ago that unity was important and we might need a bit of super glue to achieve that. Is it possible for us to achieve it? Look, we did that when 10,500 people turned up here at the first Wiamotu, and thousands of others have rallied together. We go to the south, to Christchurch, in October. All of that is a clear affirmation that our people have had enough, that our people are suitably concerned that we must rally together, collectivise the challenge that was left for us by the King. Now, you've had a long-standing relationship with the King well before he became King, well before he became an adult. Tell us about going to school at Tipene with him all those years ago. Yeah, we were raised in the small community of Wāhi, which is a total Māori community in Huntly. And we grew up together. We went to boarding school together, and actually I used to take his hand-me-down school uniforms because he was in the 5th form, I was in the 3rd form at St. Stephen's. You know, it's one of those things that in a small community we share. And after each major hui like a koro neihana, here at Tuurangawaewae, him and I would return to school together on the big black super snipe humber. Oh. Pretty amazing, experience for a 13-year-old at that time. When he ascended the throne in 2006, he was a reluctant king. What do you make of his development in progression over the years? I think that these last few months have, I guess, epitomised the kind of unselfish, this motivation to try and find a new pathway for our people, to use the catch cry of the Kingitanga, which is Māori self-determination. And you always said that actually the job for me, the people like me, is to make sure that there's less government and more self-determination for our people, greater independence for our people. That's a huge challenge, for Māori leaders across the country. Speaking of government, tomorrow we're expecting former Prime Ministers John Key, Jenny Shipley, Jim Bolger, and of course Christopher Luxon. How important is it to have them come and pay their respects to this King? Yeah, I think when they come, it is hugely important that actually, because each of them have played a major role in the relationship, the ongoing relationship with the Kingitanga. Bolger was the first person to sign with the late Māori Queen in 1995, the historic land settlement, and then of course John Key ushered in the Waikato River settlement. So over time, nationalists played a major part in the settlement of Māori treaty claims across this country, including ours. And so I think that this is a symbol of their commitment, that actually a relationship with iwi, a relationship with Māori, an enduring relationship, is hugely important. That is the future of our country. E takurangatira e tuku e mihi ana ki a koe i ēnei kōrero ko pautua ki a taua, engari tāmati ko rongo koe ngā kōrero rangatira, ka whakahokia te rākau ki a koe. E te iwi, that was our reporter Kiriama Wright and Tuku Morgan. E te iwi, kia au tonu mai.
Nau mai hoki mai. Ko tīmata tonu te rere o ngā kupu poroporoa ki ngā kupu whakamihi ki tō tātou kingi. E rere tonu nei, e rere tonu nei, e rere tonu nei. Ke whakarongo ake tātou ki ngā kupu whakamaunga ake, te kaihere i ngā waka o te motu. Ia tō mātou kingi. Te kaumāwaru ngā tau ia kua tuhei kingi mō tātou ngai Māori. He maha ngā kaupapa ko kawe e ia. Nā mātou te waimari e te whiwhi ake i tō tātou nei kingi. He rawe te kite ia e haere tipi haere huri no te motu a wiwi, mātakitaki ngā tangata katoa. Ia kotahia. He tino waimari e mātou o tātou katoa te hunga a Māori i roto i Aotearoa nei, nā te mea ko ia te taumata nui o te kingitanga o te ao Māori. He whakahua, he whakahua. Ki te kite i tēnā pānui, te atanei he ahua a wangawanga a mātou katoa, tātou katoa, nō reira he ahua pauri i tēnei rā. I noe nei ki te motu. Kia kotahi tātou. Kia kotahi te hikoi, kia mahi tahi. Mā reira, ka ora i tātou. Ko tana kaha ki te whakakotahi mai, te motu. Koere ko tana kaha nei, a aha kua Pākehā mai, Māori mai, koe tērā. Ko te kingitanga mai rāno o tēnei hei whakakotahi ai tātou, ia tātou anō, I rungi te tika te pono me te rangi Māori. And I say today that I have chosen to put the kingitanga front and centre. Mai rāno o rātou nei e whakapaukaha nei ki te tiaki ki te manaki me te arahi tō tātou reo Māori. Tangi hoti te manawa, kia rungo I mate ai tō tātou kingi. Yeah, very sad, very sad. Kei te tautoko mātou I te tangihanga te Kiingi Tuheitia. No te mea he maanga ia mō tātou te iwi Māori, mō tātou ngā Māori katoa o Aotearoa. E te iwi, we're going to cross again to Kere on my right, who has another guest with him. Kere ama ke a koe te wā. Hi, kia ora. With me here now is Aroha Pānapa, a reporter at Whakaata Māori, but grew up here on Tuurangawaewae as a servant of the Kiingitanga. Aroha, tēnā koe. When you heard the news this morning, what was your reaction? Me pono aku kōrero tunga ne. Tino pauri, taku whatu manoa, I te rangona o tō mātou nei, Kiingi, kua riro, Ana, no reira koina taku. That's my, those were my first reactions, first emotions that came through, and so, yeah, that's currently what we're feeling. But you know, as we do, ko te kaupapa ki mua, ko mātou katuarua. Maihoa's been here all morning. Tell us about the mahi that's going on here to prepare for the motu that will be arriving in the next 5 days. Well, we have to take into consideration at the iwi, our entire iwi, the haukanga here, we're still trying to recuperate and of course gather ourselves from what was the 18th coronation of our king, Kiingi Tuheitia Pootatau, te Wherowhero te tuawhitu. So although we have been trying to recuperate, we have done it, I think, successfully within the first day. We've done it smoothly, and of course, kia tau te mauri anau nei, nā te mea kua tai mai tō mātou kiingi, I runga I te rangi Māori, and it's shown through because kua puta mai a tamanui te rā. You know, the sun has been shining from the get-go. Our people have been smiling and reminiscing about the times that they've shared with our king, and our rangatahi have been at the forefront alongside our pakeke, our ruruhi, our koroheke as well. Aroha Pānapa e mihi ana kia koe. Thank you very much for giving up your time and your mahi all day today. Tāmati, kei te rongo tātou ko te karakia I tēnei wā nei. Taupokia kei konei ngā kōrero ka whakahokia te rā kau kia koe. Tēnā koe, kere ama. E te iwi tai hoa e haere in the last break of our Te Karere broadcast of Kiingi Pootatau te Wherowhero te tuawhitu's tangihanga. We will have the latest for you. Nau mai hoki mai e te iwi. Tributes have been pouring in for Kiingi Tuheitia as Te Karere's special broadcast sparks a nationwide outpouring of love and respect, with other networks joining forces to honour the beloved Māori monarch's life and legacy. Ko he te ngākau, ko he mora o te ngākau, I runga I te rirohanga o tō tātou Kiingi.
a Kiingi Tuheitia Pootatau te wherowhero te tuawhitu. Kei ngā rangi tūhāhā ngā whakaro i nei wā. Me te mea nei, i nana mātou ki te tuku atu i ngō mātou karakia ki aia, i runga i tō tātou marae, i wainganui i aia, ka tai ina pō, i hopu hopu, hui hui anō te iwi, ki te tuku atu i ngā karakia, hei whakaakia ki hei whakakaha i aia. Engari tēnei rangi, kua tatu mai tāua ki mua i tō tāua tuku nā whare, ki mua i tō tāua marae, te marae o te motu. Nā kare rua ka tai mai tō koutou nei pahi, kei waho nei, nō reira ai, hea i ngā nikinihanga o koutou, ngā timani o poto o koutou mā o te uru. Ako nei, ka tai mai te pahi, o ngā iwi katoa, o te hau āuru, me ki rā, o te moano kāwhia, tei atu rā ki a ngā timani o poto whānau. Ka tatu mai rā rua karaka ka eke tātou katoa, ki te taha raukaua, me ngena atu o ngā iwi e hono hono mai rā i runga i tō tātou marae te rāne. E sani, hea te ohaki o tō tātou nei Kiingi, nāne i waihotia o tātou? Ko tāne kā ki te whakaakia ki a tātou kia Māori ai te tū, kia Māori ai te haere, kia kotahi ai tātou ngā iwi katoa te motu, taino kia tātou ngā iwi katoa o roto mai a tainu i waka. Nō reira e hotu ana te ngākau e hoa, tangi rawa te ngākau. Ki tau i tō pāpai e tū mai ana i ko, engari tarapeke atu i ai, ka haere tika mai o te tiki i a koe. Take i pērai. I te mea ko te hunga rangatahi. Ngā mea pēnā i a koe nā te kaumātou, ka hore rato i a te mōhio ki te rikinu i rongo, nari ka hore i a te mōhio. Ko Kiingi Tuheitia o tō rātou wariki, Kiingi Tuheitia tō rātou Kiingi. He harawa tāu, ki te hunga rangatahi whanake, te rangataka pū. I tēnei wā o te tifatifa o te pōuri. E tino rongo ana i te ao pāpāho, i te ao o te ao ipurangi me ki, kei te tino rongo ngā whakareanga katoa. Ruruhi mai, koroheke mai, tamariki noki mai, kei te whakātu i tō rātou aroha, i tō rātou tangi nui ki tō tātou Kiingi, nā runga no i te mea kua kite i aia, ki ngā motu, ki ngā huia motu, ki te Olympics, ki ngā hui o te motu ki Hawaii, ki te Festpac, kua rongo o ngā kōrero o haki kia tātou. No reira e hara i te mea he tauhau ia kia mātou, kua rongo kōrero, kua rongo o ngā āki kia tātou te iwi Māori. E tai mā koe nā tātou kōrero mō tēnei rā. Stay tuned for more tonight on the Tangihanga at 1 News at 6, and we'll bring you more updates on Te Karere throughout the coverage. We're here at Tuurangawaewae Marae, and we will bring you the latest from the Tangihanga o Kiingi Pootatau te wherowhero te tuawhitu mai konei, kia ora tātou katoa. Hei Kiingi! Ma te whakaaro whānui o te ao, ka tutuki ngā whakaaro whaiti o te kawenga. Piki kōtuku Riro atura Tēnā koutou I mau mai te aroha. While we are currently facing a storm, there's no need to worry. The wind in our sails is kotahitanga.
te reo, te take.